बीजेपी सरकार कचहरी के चौक चेपुथा खाउरघा दलों कांग्रेस थुरपाक कचेसोंग हारलोंगाबी लापेन होजायादा कचेलें किसुम कोपिलिया रोयाथक दिलों के दोन जियोफान रात के हंग All Assam Journalists Union Perangke anong e kapajir ponalong thekar editor longsing tiron nong e kelong dun Kardom pini prime time aberta ke thanabang neli sami velen rong pharpi nonarjik tha berta angton pen Hauraghat Block Congress Committee ahin pen patir piponsi BJP kachari ke chokche puthak pini Hauraghat Block asai hema theng nolong Congress rachari asong kachesong thurpa Det PR lu kaphere mi mechu ki chu kama mo ajako ke pop radakhi adu Jungjung kachirai la pen boreng awar sai kawi pen danglok nogaung kachar pepar akor puthar pareng chunangji an parta arnivang kinang sor hormu ador kapaso puthak BJP kachari asorkar phan ningkang samse chepaklang si Hauragha Development Block asai hemalong Congress asong kachesong thurpa Tapusala porahut ke ACEM barim asok tiran pen kaning jepon atengke BJP sorkar tumke alam chat akam pen ke thangnar ave kili kahutsi ason kachechak thepchat seta akam ke thang ta ave সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমত লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আজি বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যা আৰু পৰা আৰ্থিক দুৰৱস্থা আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক সমস্যা লৈ আমি আজি ধাৰণা দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমান যিবিলাক মূল্যবৃদ্ধি সমস্যাবিলাকক লৈ আমি ধাৰণা দিছোঁ আৰু ৰাইজে গম পাইছে জল পথ ইলেকশ্যন আগত তেওঁলোকে বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক তেওঁলোকে পালন কৰিব নোৱাৰাত আজি সঁচা কথা ক'ব গ'লে তেওঁলোকে আজি পদত্যাগহে কৰিব লাগিছে কিন্তু কৰিবলৈ ৰাইজে তেওঁলোকক কৰাইছে এক্সাম্পল যোৱাকালি মহাৰাষ্ট্ৰত য'ত নেকি তেওঁলোকৰ 30-35 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে তাত বিজেপি আৰু শিৱসেনা একেলগে এলায়েন্স হয় লাষ্টত শিৱসেনা তেওঁলোকক এৰিবলগীয়া হৈ গ'ল লাষ্টত তাত কি হ'ল কংগ্ৰেছ NCP আৰু আমাৰ শিৱসেনা চৰকাৰ গঠন কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ পোৱা গ'ল যে বিজেপি আৰু বেছিদিন আৰু নীতিকে গতিকে মই ভাবোঁ 2021 চনত আমাৰ অসম তথা কাৰ্বি আংলঙতো তেওঁলোকে এটা চিট নাপাবলৈ মই আশা কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু ৰাইজে এতিয়া গম পাই গ'ল মই উঠনি অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন নামত এতিয়া চাকৰিয়ালসকলক 6 মাহ দৰমহা দিব পৰা নাই আৰু 6 মাহ 9 মাহলৈকে দৰমহা দিব পৰা নাই ইয়াৰ উপৰিও অনলাইন নামত মানুহবিলাকক কিমান হাৰাশাস্তি আৰু জনসাধাৰণক তেওঁলোকে কি হ'ল এই জব কাৰ্ড নামত আধাৰ কাৰ্ড নামত আৰু ভোটাৰ ID ভেৰিফিকেশ্যন নামত সদায় বেংকত গৈ উচপিত গৈ মানুহবিলাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে মই ভাবোঁ ৰাইজে এতিয়া গম পাইছে গতিকে আগন্তুক ইলেকশ্যনত তেওঁলোকৰ ৰাইজে শিক্ষা দিব আৰু Hauraghat Block Congress pen labang sukachisong asai kedeng along HAD Minister barim mati Karbi Anglong District Congress Committee amaipu khorsing ingti iam barim asok tiron lapen ki omdung Congress asong along kachirap tunabang pubang piatung chitodunsi play card Tetstun out cry pensi kachisong par omplup anpin Zindabad, 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 Jatiya Congress Zindabad, Zindabad. Diputan Sarjip Kathat, Karbi Anglong Live. Kupili aroy kapangkay dut ajok hojai district pen harlong abielong dokachar diji pukebang osomar radatum kidam kevang penang akisung dolo tibokhet hojai pen hormu hortar chunam chore jita kisung arjap thip ajok dam bangve damlong le damno damde hithi kula dam jita towar akek ek pensi dam nanglo West Karbi Anglong District Arlo Kupili alang royathak nonamat ke hini adelong dola ke khiluni lapen tumpreng along bontabang so delong arta ke ong ajok muani sia porke jong si isibela por nahen udak pulote West Asor adungorai a district pen kachhelat akisung lasonta nang dukok tahai West Karbi Anglong District lapen hojai district angbong chidam chibang aphan akisung nai ki harlong abi menarong ramthepi jengkha prilu Thesorong hang arong pen dang loki ongdung arong aratum hojai pen chidam chibang akisung dolo athe harlong abielong kupili alang roi kapangkai dura joksi barla apor pen kecheng loki dilong kave pen ajok tilong pen si chikap nanglo tilong ka chathap anamta pinang jilang la pen ke kapahut munit arjap thip pen tilong ka pherenang e ok philosu amu athik vet pensi parai harai chelat bom nanglo Lasi lebang so kisung pen kapejok chia phan ke AC la pen Assam Sarkar phan rat tuning report News Desk report Karbi Anglong Live
Karbi Students Association ahin pen patir piponsi CAB UCC Panchayati Raj lapen tu child policy puthak armu chejengsi ke khamke chipaklang Umlapher reng sibona klamalong pen armu ke chejeng pangcheng ponsi umlapher ahichi irui pen ke cho ahichi long an palidam bangsor mu chejeng asai ke dengalong KSA mai phusem sontiron pen sarang KSA aro mai phudor sing terang atum pensi Japan non asam angkang pichot kali nihang nirep angkang along suluk sodak laki inglong asu atum le kapincong kali sorkar atum pensi kapincong laki karbia khai panchot kali kaprek inglong asu atum aphan kapavir abidisi sorkar atum pen nangke klem pusi mai armu kachejeng amai along ning Japan Lasila bangso kachasong jasemet CAB UCC Panchayati Raj System lapen tu child policy abang chidon nun thek pusi kachasong along hang tarampon Ulukunchi pen hemari rongpar Karbiang Long Live All Assam Journalists Union patir PC Tejpur along kapadu ban theater along pherang ke klem kitam kachipadu mati apuna chak ke choklim a pherang ke to phan ingwaisi pherang ke anong e kapajira sai ke deng Labang so asai ke deng hut thekar birta alu chabang long sing teron pen di mahasau post abirta alu chabang Surya 1000 atumaphan karlitang pherangke manding diuri kachikimu anong e pajirpon Lason thak thaksi Radhika Mohan Bhagawati kachikimu anong e Prak News Editor Ajit Bhuya aphat Hari Barman kachikimu pherangke anong e Amar Asam birta alu chabang Prasantu Rajguru Lapen Prafulla Chandra Barua chikimu anong e Doinik Asam birta alu Executive Editor Munin Bayon atumaphansi nong e pajirlo Pini pherangke atumaphan nong e kapajar asaya hut Assam Governor Jagadish Mukhi arideng pensi nong e pajir ponlo Dipu Pensar Jip Kathar Karbiang Long Live Pini prime time aberta bangke lapan sikang ton iglo dumit thakme kardom